Brigadni general Hajrudin Mešić, poznatiji kao kapetan Hajro, rođen je 1. januara 1959. godine u selu Srednja Trnova u općini Ugljevik. Njegov otac Meho i majka Zeifa imali su 2 sina i 2 kćerke. Nakon osnovne škole završava podoficirsku školu JNA u Sarajevu, a kasnije i Vojnu akademiju JNA u Beogradu. Rat ga je zatekao sa činom kapetana na službi JNA u Hrvatskoj u Karlovcu. Jugoslovensku narodnu armiju i Hrvatsku napušta sa porodicom 1991. godine, dolazi u Bosnu gdje je imenovan za komandira stanice milicije u Ugljeviku. Sa malom grupom boraca na prostoru Teočaka organizira patriotske snage, a sredinom 1992. godine postaje komandant prve Teočanske brigade. Cijelim njegovim ratnim putem pratila ga je njegova supruga Rada i njihovo 2 maloljetne djece. Poginuo je 30. oktobra 1992. godine u selu Nezuk, nakon čega prva Teočanska brigada dobija naziv Brigada Hajrudin Mešić. Dobitnik je najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljani, Zlatna policijska značka. Posthumno je unapređen u čin brigadnog generala i odlikovan ordenom heroja Oslobodilačkog rata. Kad si mlad i kad se udaš, jel da, ti misliš da će biti sve ekstra, super, sreća, brak, ljubav. Niko ne očekuje svađu, a kamoli rat. Razumijete? Ali kad rat dođe na vrata, onda tek dođe kaže ko koga voli istinu. Istina dolazi. Svata. I prijatelj prijatelja, i komšija komšiju, i muž ženu, i žena muža. Onda dođe da li je istinska ljubav ili nije. Pošto smo mi bili u vojsci, ja sam bila kao građansko lice, a on je vojno lice bio. Vidjelo se kretanja, mogla se osjetiti i to jako puno da će izbiti rat. I mi smo napustili vojsku. Znate kako, jedna zgrada navijana za Franju Tuđmana, s druge zgrade za Slobodana Miloševića. Onaj tamo, nas malo Bosanaca je bilo, to je strahovito bilo. Navuci, zaključaj, čekaj šta će biti. Iako recimo, što se tiče samih Hrvata, oni nisu ni na koga udarali. Razumijete me? Znači, vojska je udarala na njih. I oni su se branili. Oni su se branili. Znači, prije na godinu dana osjetio se rat. I on je našao mjesto za komandira policije i prihvatio i došao u Bosnu. Napustio vojsku i došao u Bosnu. U Ugljevik. Dok nije on vidio da ima stacionirane veće grupe četnika u starom Ugljeviku. I onda je došao i rekao da ja moram s djecom izaći, jer je došao do spiska na kom smo spisku mi prvi za likvidaciju. Ja sam za tog čovjeka čuo prvi njegov podvig koji je uradio, da je napustio stanicu javne bezbjednosti Ugljevik, da je otišao u prostorije teritorijalne odbrane Ugljevik, da je izvršio obijanje istih objekata, da je uzeo tačno po broju naoružanje koje je pripadalo muslimanskom življu, rezervne policije. I s druge strane nam je jako čudno bilo kad je već to uradio, zašto nije uzeo više količinu naoružanja. Ali evo, isključivo je uzeo, znači ono što je sledovalo taj dio procenat tog muslimanskog naroda i s tim istim naoružanjem je kao legalni komandir policije Ugljevik prešao sjedište, otvorio u Teočan. Evo, Srbima to nije, malo je zbunio i Srbe tim potezom. Dolazimo u Srednju Trnovu, gdje su njegovi roditelji. U njihovu kuću smo otišli i gore smo bili možda dan, dva, dok je on okupio rezervnu policiju, pitajući ih da se naprave straže, jer gore imaju 2 srpska sela i 1 muslimansko, da štitimo jedni drugi. I on je prvo te straže osnovao i bile su straže. Međutim, došao i kaže od ovog izgleda ništa, dolaze
veće četničke snage tu i neće se moći tako održati. Dosta ljudi se povuklo da bježi. Dosta ljudi je reklo mi nećemo, mi ćemo s njima živjeti. Nisu vjerovali da će doći do toga. I nije bilo druge, on je pokupio se da ide u šumu. Znači, ko je htio s njim da ide dragovoljno, taj je krenuo. I otišao u Teočak jer je imao uporište u Snježnici. U 2 pokušaja smo pokušali u mjesnoj zajednici da izvršimo neki kao zbor građana, da ih upozna šta i kako treba da se dalje djeluje. Sutradan je otišao u osnovnu školu koja je ovdje bila. Tu je definitivno donesena odluka da se ide u šumu. On je znao na jedan diplomatski način da objasni ovom narodu koji zaista ne znam šta se dešavalo sa njim. Kaže, rat je krenuo od Slovenije pa preko Hrvatske, evo ga stigo je već i kod nas. Ubijeljni se dešavalo to i to, on kao komandir stanice milicije, on je već imao informacije da su se dole desili stravični pokolji. Tu otprilike nas jedno 35 se priključilo. Dalje šta je radio, išao je od mjesta do mjesta. Pokušavao je narod osvijesti, znači da omasovi jedinicu i ovo i da se pripremimo što bolje da bi pružili otpor neprijatelju. On je htio da stanovništvo ne bi došlo u taj rizik, krenuo je dalje. Krenuo je prema Kalesi, Sapni, Nezuku i dalje. Onda smo se razdvojili. On je ošao za Kalesiju s porcima, a ja sa svoje 2 djece sam otišla u kontrasmjeru, otišla sam u Janju. Nisam imala vezu s njim, otišla sam dalje preko granice za Suboticu, kod Zaovej. U međuvremenu moj muž iz Kalesije, pošto ni oni ga nisu baš nešto puno primili, kreće za sapanski dio dole, dolazi u Đuliće, u Dardagane. I oni su prihvatili ga i hoće da se bori. Otac sam mi telefonom poručivao da idem u Njemačku, a mama je odlučila, u stvari tako, ja se sjećam da je rekla, dolazim Hajrudine tebi, pa kroz barikade, kroz četnike, kroz sve, eto me tebi, ja za Njemačku neću, ja idem s tobom. Ako on gine, ginuću ja s njim i vratila sam se. Sjela sam na prvi autobus i svoje 2 djece i vratila se. Znači, saborac od oca nas je čekao i tako da smo kroz barikade sve četničke prošli do tih ljudi koji su nas proveli do oca. On je bio mršav. U tom kratkom periodu smo se razdvojili. Bio je jako, jako smršav. Jako, jako. Već su linije krenule, već je borba traje. Kula isto još gori, bore se gore borci. Krenuli smo prema Klisi. Bilo nas je 40-ak tako. Imali smo malu bebu koja je cijelo vrijeme vojnike nosio i ako zaplače stavili bi joj ruku na usta. Ali beba cijelo vrijeme nije zaplakala. Znači kao da je znala da treba da šuti. Između 2 srpska sela smo morali proći da bi došli tamo gdje idemo. To jest idemo u zaseok. Tamo smo se uputili. Sjećam se kad smo prošli kroz jednu rijeku, preko leđa su mene i sestru prenosili. Znači bio je baš jedan vojnik koji je mene nosio na leđima i sad, ne znam, možda prije par godina smo se susreli, on kaže ja sam tebe kroz rijeku prenio. U putu smo sreli čovjeka jednog i on je izišao nasprem nama i kaže dobar dan, pomoz Bog, selam aleikum, merhaba, ma ga ljudi kako hoćete. On se prepao, nije imao oružje, ali je naišao na našu grupu, na nas naoružane. I mi smo se nasmijali, Hajrudin ga je pozdravio, pustio ga i prošao je. Ako je žrtvovao ženu i djecu i da smo prolazili kroz borbene linije sa njegovom ženom i djecom koja su bila vrlo mala, koju smo nosili, mijenjali se i tako dalje. Mislim da nam je to dalo dovoljno dozu hrabrosti da jednostavno strah eliminišemo. Mislim da je dobar dio taj doprinio, baš porodica njegova. Kad smo bili u Klisi, narod je već spremio oružje, municiju, sve za predaju.
ranjenicima nismo mogli dati ni kap vode, znači nismo stigli možda 10 minuta sjest, morali smo ići dalje. Mislim da nas je narod dobrim dijelom osuđivao. Pripisivali su nam da će Teučak izgore zbog nas, nazivali su nas svim i svačim odmetnicima, ovako, onako. Mislili su ako budu pokorni Srbima da će ih im ostaviti da žive normalno, da ovako, da onako. Međutim, kasnije, recimo, ajde kao nakon mjesec, dva smo ispali heroji kod istog naroda. Tu je interesantno što njega nije smio, nije imao niko hrabrosti da ga prihvati ka ajde kod mene da uđe. Prešli smo Sapnu, došli smo ispod zaseoka dole. Onda su ošli kuriri da vidi hoće nas primiti. Ljudi su već bili stavili nešto straže, primili su nas. Moj muž je tu prvu uniformu je dočekao, prve uniforme je podijelio borcima. Na prostoru Sapne otprilike prve napade smo dočekali neprijatelja. Tu se radilo na hiljade četnika koji su mislili da će onako, čak su neki dobili novac, unaprijed dobili pare da uzmu Teučak dole od SDS-a. Arkan je dobio toliko i toliko novca da uzme Teučak. Vi, vojnici Srpske dobrovoljačke garde, odgovorni ste srpskome narodu u ovom vremenu. Vi znate da je ovo doba inkvizicije 21. veka. Međutim, on Teučak nije mogao nikad ući. Boga mi bilo je 3-4 tenka su napadala na reon Jaskovca, baš sam bio prisutan tu. Znači, to je bio prvi napad na području Teučaka, znači iz pravca Jaskovca i iz pravca Bilalića. I onako olako krenuli, međutim, mi kad smo njih dočekali gotovo za par sati borba završena. I trebalo im je sigurno nekih 15 dana da bi pokušali s novim napadom. Pa imalo je se nešto zolja, uglavnom hrabrost je bila u pitanju. Evo, da kažem doslovce da nijedan naš pripadnik se nije bojao što nam prođu tenkovi kroz liniju, a zadržimo pješadiju. Pa evo, ako imamo jednu zolju, pukneš ili ga pogodiš ili promašiš, on je ponovo nam se vraćao kroz liniju jer tank nam jednostavno ništa nije mogao uraditi. To je bilo jednostavno veliki broj momaka koji nisu oslužili ni vojni rok, koji su ili pobjegli iz JNA pred sami rat u toku ratnih tih dejstava na prostorima Hrvatske, Slovenije i tako dalje. I jedan veliki broj ljudi, momaka, odnosno koji su bili možda ili drugi razred srednje škole i treći razred. To je bila mlađa populacija ljudi. Svaka naša akcija je urađavala plodom. Donosili smo, ajde da kažem, 10, 15, 20 pušaka, zadušivali nove borce. Mislim da je taj način ratovanja vrlo brzo omasovio jedinicu. Da smo za kratak period od nekih 50-ak ljudi stvorili nekih 500-600 ljudi dobro naoružanih. I uglavnom da je se odatle širilo sve ovo što je se širilo. Dan po dan nastale su dvije brigade. On je oštao u Teučaku, onaj njegov što je bio zamjenik je oštao u Sapni. Jedna je postala Viteška, jedna Slavna. Prvi put se kao brigada formirana spominje 4.7.1992. kao prva Teučanska brigada, a kasnije će taj naziv promijeniti u 255. Slavnu Brdsku brigadu. Za vrijeme rata, znači, to je u stvari jedna te ista brigada. Brigada je ostvarila niz borbenih, što napadnih, što odbrambenih dejstava. Prvenstveno bi spomenuo da ne nabraja mjesta, ali znači otvorene koridori, spojene su dvije opštine Teučak i Sapna, a dalje put gore ka Lesije, znači prema Tuzli, što je i najveći cilj bio. A posle toga normalno smo radili na odbrani i učestvovali smo u napadnim dejstvima i na Sarajevskom ratištu i na Vozičkom ratištu. Davali smo uvijek dobrovoljce, iako nam je i sama popuna brigade bila toliko tanka, ali smo uvijek imali prostora da odvojimo i pomagali smo drugima. Mi smo se uvijek, pa i za vrijeme tih dejstava šalili ko će danas, kome ćemo dženazu, ovo ono, mislim, tog crnog humora je bilo. Na nama je Teučak ovdje isprobano sve što je se moglo isprobati, znači. Sve. Na nas su nailaze najelitnije jedinice od strane srpskih tih
formacija, jedinica. I kontakt kao kontakt sa lično kapetanom koji sam lično imao, imao je veliku hrabrost, govoreći nam dosta puta da su oni kukavice, da oni nemaju hrabrosti, da su oni grupno jaki, da su čak što više ponapijaju se pa onda krenu i tako dalje, znači. Da se ne bojimo njihove ni tehnike, da se ne bojimo ni oruđa, što je se baš obistinilo to sve, da smo sve što smo dobili, odnosno mi smo to isto ratovanjem dobili. Svo oružje koje smo oduzeli, znači lično iz njihovih ruku. Ili prijetnji se ne plaši, jer uopšte me to ne plaši iz tog razloga što sam svjestan da se borim za pravdu i da sam učestvujem u ratu gdje možemo ispasti samo kao pobjednici, nikako kao poraženi. Jer mi vodimo taj rat pravedni i mislim da je pravda na našoj strani, ne možemo nikako izgubiti. S jedne strane smo se naoružavali, s druge strane smo zadavali strah neprijatelja. Evo, ja vjerujem tim postupcima i načinom rada da smo sačuvali ovu teritoriju i sve ovo. Mi smo rat vodili na jedan svojevrstan način. Uglavnom radilo se, kad bi radili ofanzivna dejstva, to bi bilo dobro isplanirane akcije, tako da zaista gerilski način ratovanja, tako smo mogli da se suprotstavimo neprijatelju, nikako drugačije. Jer uglavnom oni navale sa oklopno mehanizovanim sredstvima, velikim brojem pješadije, radilo se na stotine i hiljade vojnika koji su išli onako frontalno prema njihovim strategijama ratovanja. Međutim, kod nas naša odlučnost i hrabrost pokazala je jednostavno da je Teočak bio i ostao ubeden. Odmaramo se, izviđamo, čekamo četnika. Jeden smaku! Gubici brigade u toku rata su bili 341 poginuli i 800 ranjeni. Skoro sve 3,5 godine efektivno se je ratovalo. A veliki je broj poginulih. Mislim da neki čovjek ne može biti zadovoljan kad su u pitanju poginuli, ali relativno malo poginulih imamo u odnosu na težinu ratišta. Nijedan zarobljenik od strane nas nije bio sigurno maltretiran, čak je bio, ako nije bio pomilovan i nahranjen, čak nismo tražili razmin, pustili smo da idete svojim kućama. Teočak dok je bio u okruženju radili smo jednu akciju da deblokiramo Teočak. Znači u jutarnjoj toj akciji uspjeli smo komplet liniju neprijateljsku da pomjerimo i ovo ono, međutim smo susreli se sa civilima. Poručio sam svima da mi ne ubijamo kao što oni ubijaju i tako ćemo sačuvati do kraja. Koji god bi vojnik postupio suprotno od tog, ja bi ga ostranio iz jedinice, takvi mi ne trebaju. Obustavio nas je na 24 sata da pustimo stanovništvo da se izvuče. Mada smo sutra dan imali strahovito velike probleme, ponovo su nam se ukopali imali smo malo više i gubitke i sve, ali što se tiče Ženevske konvencije 100% je poštovano. Mi smo ipak stavili neku, linija je bila, postojala je linija Zvornik, Nezuk, Zaseok, Kovačevići, Zečija Kosa, spojilo se Teočak, Čaklović i Čajra, sve je to sad naše bilo, Tusanovo brdo. Znači imali smo liniju i mogli smo se braniti, mogli smo ići naprijed. Znači stvorio je ogromnu teritoriju, ogromnu teritoriju. Kapetan Hajro poginuo je 30. oktobra 1992. godine u najplemenitijoj misiji. Pokušao je da otvori koridor prema opkoljenom i napaćenom narodu Kamenice. Narodu koji mjesecima umire od gladi i granata. Tražio je od drugog korpusa da mu da makar oružje, da bi on išao da pomogne narodu Srebrenice. Doslovce ovo su mog muža riječi. Ja više ne mogu da čekam. Narod Srebrenice, testera, znači testera noge nemaju adekvatno, hiruško nemaju. Ja ne mogu više slušati i čekati, ja im idem pomoći.
Tog dana je Rahmetli Sabira vidio da je krenuo. Pitao ga gdje ti je pancirka, pa je to ostala, nije mu dao da ide, dao mu je svoju pancirku. Akcija je narednog dana počela onako kako je bilo zamišljeno, a onda šok. Geler granate pogodio je kapetana Hajru u leđa, dok se sa nekoliko boraca pokušavao skloniti u jednu kuću na položajima u Nezuku. Kurir zvani Gega. On je kroz prozor ušao, vrata su bila zakovana. On je kroz prozor ušao da bi ja s polja, on iznutra. U međuvremenu je granata pala na podnošje brda. On je pao i samo je uspio reći pogođen sam patara. Prvo po danu je došao Amidža i poljubio me, ovaj najstariji. Znači od oca brat, što nam je bilo svima čudno, otkud ono iznenada. A vodila se taj dan akcija, znači spajanje Kamenice, Srebrenice i Teočaka. I svi smo znali da ide ta akcija i sad baš nam je bilo, mati se baš ono začudila kako to da se desi, da on dođe iznenada i da me poljubi. Dok bi ovako u sumrak, negdje oko 8-9 sati, došla hitna kola i rekli su mi da mi je otac preselio na Ahiret. Ja u to vrijeme, kad sam imao 8 godina, nisam znao šta je Ahiret. Ja sam ih cijelo vrijeme pitao, a gdje je to, kad će se vratit? Oni su meni odgovarali, vratit će se sine, ne skiraj se, sve će biti u redu. Ja tad nisam ni shvatao da mi je otac poginuo. Da vam kažem jednu stvar, Teočaku je zavladala velika panika, to znam dobro, velika žalost, samim njegovim odlaskom, odnosno pogibijom. Jednostavno se narod bojao kako dalje, šta dalje. Zavladala je, što se kaže, tama na Teočaku. Narod je bio, čini mi se, mislio da je sve gotovo. Posle pogibije, kažem, i dalje nije se poremetio stav brigade iz jednog čistog razloga što nam je on trasirao put. Ostalo je sve njegovo, radili smo isključivo po njegovoj instrukciji, skoro da je bio među nama. Evo, igrom slučaja sam ga ja zamijenio i tako da sam uvijek njeg vidio, skoro njegove naredbe sve da sam slijedio, primjenjivo i tako da smo uspjeli zadržati taj nivo ratovanja. Danas meni izgleda hodanje po Majevici, po tim šumama, jako teško. Tad mi nije bilo teško. Nije mi bilo teško pratiti svog muža, uopšte. Kad sam pre 4 godine uhvatio slamkicu nekako jedva navuku i da me zaposlio sam se i došao sam na posao i rekli su mi kao, eto, ima i drugi djece boraca. Ima i drugi ljudi koji su bili tu u ratu. Ja sam njima rekao ovako, znate šta gospodo, da je Bog da moj otac živ i da ja nikad nisam ovaj posao dobio. I da je invalid i da samo da je tu, da ga guram u kolicima, ja bi bio sretan. Sutra kad bi izgubio život ne bi mi žao bilo jer mislim da sam prilično doprinio da ipak se odupremo tom našem agresoru.
Brigadni general Hajrudin Mešić, poznatiji kao kapetan Hajro, rođen je 1. januara 1959. godine u selu Srednja Trnova u općini Ugljevik. Njegov otac Meho i majka Zeifa imali su 2 sina i 2 kćerke. Nakon osnovne škole završava podoficirsku školu JNA u Sarajevu, a kasnije i Vojnu akademiju JNA u Beogradu. Rat ga je zatekao sa činom kapetana na službi JNA u Hrvatskoj u Karlovcu. Jugoslovensku narodnu armiju i Hrvatsku napušta sa porodicom 1991. godine, dolazi u Bosnu gdje je imenovan za komandira stanice milicije u Ugljeviku. Sa malom grupom boraca na prostoru Teočaka organizira patriotske snage, a sredinom 1992. godine postaje komandant prve Teočanske brigade. Cijelim njegovim ratnim putem pratila ga je njegova supruga Rada i njihovo 2 maloljetne djece. Poginuo je 30. oktobra 1992. godine u selu Nezuk, nakon čega prva Teočanska brigada dobija naziv Brigada Hajrudin Mešić. Dobitnik je najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljani, Zlatna policijska značka. Posthumno je unapređen u čin brigadnog generala i odlikovan ordenom heroja Oslobodilačkog rata. Kad si mlad i kad se udaš, jel da, ti misliš da će biti sve ekstra super, sreća, brak, ljubav, niko ne očekuje svađu, a kamoli rat, razumijete? Ali kad rat dođe na vrata, onda tek dođe ono, kaže ko koga voli istinu, istina dolazi, svata. I prijatelj prijatelja, i komšija komšiju, i muž ženu, i žena muža. I onda dođe ono, da li je istinska ljubav ili nije. Pošto smo mi bili u vojsci, ja sam bila kao građansko lice, a on je vojno lice bio. Vidjela se kretanja, mogla se osjetiti i to jako puno da će izbiti rat. I mi smo napustili vojsku. Znate kako, jedna zgrada navijana za onoga Franju Tuđmana, s druge zgrade za Slobodana Miloševića. Onaj tamo, nas malo Bosanaca je bilo, to je strahovito bilo. Navuci, zaključaj, čekaj šta će biti. Iako recimo, što se tiče samih Hrvata, oni nisu ni na koga udarali. Razumijete me? Znači, vojska je udarala na njih. I oni su se branili. Oni su se branili. Znači, prije na godinu dana osjetio se rat. I on je našao mjesto za komandira policije i prihvatio i došao u Bosnu. Napustio vojsku i došao u Bosnu. U Ugljevik. Dok nije on vidio da ima stacionirane veće grupe četnika u starom Ugljeviku. I onda je došao i rekao da ja moram s djecom izaći, jer je došao do spiska na kom smo spisku mi prvi za likvidaciju. Ja sam za tog čovjeka čuo prvi njegov podvig koji je uradio, da je napustio stanicu javne bezbjednosti Ugljevik, da je otišao u prostorije teritorijalne odbrane Ugljevik, da je izvršio obijanje istih objekata, da je uzeo tačno po broju naoružanje koje je pripadalo muslimanskom življu, rezervne policije. I s druge strane nam je jako čudno bilo kad je već to uradio, zašto nije uzeo više količinu naoružanja. Ali evo, isključivo je uzeo, znači ono što je sledovalo taj dio procena tog muslimanskog naroda i s tim istim naoružanjem je kao legalni komandir policije Ugljevik prešao sjedište, otvorio u Teočan. Evo, Srbima to nije, malo je zbunio i Srbe tim potezom. Dolazimo u Srednju Trnovu, gdje su njegovi roditelji. U njihovu kuću smo otišli i gore smo bili možda dan, dva, dok je on okupio rezervnu policiju, pitajući ih da se naprave straže, jer gore imaju 2 srpska sela i 1 muslimansko, da štitimo jedni drugi. I on je prvo te straže osnovao i bile su straže. Međutim, došao je i kaže od ovog izgleda ništa, dolaze
veće četničke snage tu i neće se moći tako održati. Dosta ljudi se povuklo da bježi. Dosta ljudi je reklo mi nećemo, mi ćemo s njima živjeti. Nisu vjerovali da će doći do toga. I nije bilo druge, on je pokupio se da ide u šumu. Znači, ko je htio s njim da ide dragovoljno, taj je krenuo. I otišao u Teočak jer je imao uporište u Snježnici. U 2 pokušaja smo pokušali u mjesnoj zajednici da izvršimo neki kao zbor građana, da ih upozna šta i kako treba da se dalje djeluje. Sutradan je otišao u osnovnu školu koja je ovdje bila. Tu je definitivno donesena odluka da se ide u šumu. On je znao na jedan diplomatski način da objasni ovom narodu koji zaista ne znam šta se dešavalo sa njim. Kaže, rat je krenuo od Slovenije pa preko Hrvatske, evo ga stigo je već i kod nas. U Bijeljni se dešavalo to i to, on kao komandir stanice milicije, on je već imao informacije da su se dole desili stravični pokolji. Tu otprilike nas jedno 35 se priključila. Dalje šta je radio, išao je od mjesta do mjesta. Pokušavao je narod osvijesti, znači da omasovi jedinicu i ovo i da se pripremimo što bolje da bi pružili otpor neprijatelju. On je htio da stanovništvo ne bi došlo u taj rizik, krenuo je dalje. Krenuo je prema Kalesi, Sapni, Nezuku i dalje. Onda smo se razdvojili. On je ošao za Kalesiju s porcima, a ja sa svoje 2 djece sam otišla u kontrasmjeru, otišla sam u Janju. Nisam imala vezu s njim, otišla sam dalje preko granice za Suboticu, kod Zaove. U međuvremenu moj muž iz Kalesije, pošto ni oni ga nisu baš nešto puno primili, kreće za Sapanski dio dole, dolazi u Đuliće, u Dardagane. I oni su prihvatili ga i hoće da se bori. Otac sam mi telefonom poručivao da idem u Njemačku, a mama je odlučila, u stvari tako, ja se sjećam da je rekla, dolazim Hajrudine tebi, pa kroz barikade, kroz četnike, kroz sve, eto me tebi, ja za Njemačku neću, ja idem s tobom. Ako on gine, ginuću ja s njim i vratila sam se. Sjela sam na prvi autobus i svoje 2 djece i vratila se. Znači, saborac od oca nas je čekao i tako da smo kroz barikade sve četničke prošli. Brigadni general Hajrudin Mešić, poznatiji kao kapetan Hajro, rođen je 1. januara 1959. godine u selu Srednja Trnova u općini Ugljevik. Njegov otac Meho i majka Zeifa imali su 2 sina i 2 kćerke. Nakon osnovne škole završava podoficirsku školu JNA u Sarajevu, a kasnije i Vojnu akademiju JNA u Beogradu. Rat ga je zatekao sa činom kapetana na službi JNA u Hrvatskoj u Karlovcu. Jugoslovensku narodnu armiju i Hrvatsku napušta sa porodicom 1991. godine, dolazi u Bosnu gdje je imenovan za komandira stanice milicije u Ugljeviku. Sa malom grupom boraca na prostoru Teočaka organizira patriotske snage, a sredinom 1992. godine postaje komandant prve Teočanske brigade. Cijelim njegovim ratnim putem pratila ga je njegova supruga Rada i njihovo 2 maloljetne djece. Poginuo je 30. oktobra 1992. godine u selu Nezuk, nakon čega prva Teočanska brigada dobija naziv Brigada Hajrudin Mešić. Dobitnik je najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljani, Zlatna policijska značka. Posthumno je unapređen u čin brigadnog generala i odlikovan ordenom heroja Oslobodilačkog rata. Kad si mlad i kad se udaš, jel da, ti misliš da će biti sve ekstra, super, sreća, brak, ljubav. Niko ne očekuje svađu, a kamoli rat. Razumijete? Ali kad rat dođe na vrata, onda
tek dođe, kaže ko koga voli istinu. Istina dolazi. Svata. I prijatelj prijatelja, i komšija komšiju, i muž ženu, i žena muža. I onda dođe da li je istinska ljubav ili nije. Pošto smo mi bili u vojsci, ja sam bila kao građansko lice, a on je vojno lice bio. Vidjela se kretanja, mogla se osjetiti i to jako puno da će izbiti rat. I mi smo napustili vojsku. Znate kako, jedna zgrada navijana za Franju Tuđmana, s druge zgrade za Slobodana Miloševića. Onaj tamo nas malo Bosanaca je bilo, to je strahovito bilo. Navuci, zaključaj, čekaj šta će biti. Iako recimo, što se tiče samih Hrvata, oni nisu ni na koga udarali. Razumijete me? Znači, vojska je udarala na njih. I oni su se branili. Oni su se branili. Ovo dvoje maloljetne djece. Poginuo je 30. oktobra 1992. godine u selu Nezuk, nakon čega prva Teočanska brigada dobija naziv Brigada Hajrudin Mešić. Dobitnik je najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljani, zlatna policijska značka. Posthumno je unapređen u čin brigadnog generala i odlikovan ordenom heroja Oslobodilačkog rata. Kad si mlad i kad se udaš, jel da, ti misliš da će biti sve ekstra super, sreća, brak, ljubav. Niko ne očekuje svađu, a kamoli rat. Razumijete? Ali kad rat dođe na vrata, onda tek dođe kaže ko koga voli istinu. Istina dolazi. Svata. I prijatelj prijatelja, i komšija komšiju, i muž ženu, i žena muža. I onda dođe da li je istinska ljubav ili nije. Pošto smo mi bili u vojsci, ja sam bila kao građansko lice, a on je vojno lice bio. Vidjela se kretanja, mogla se osjetiti i to jako puno da će izbiti rat. I mi smo napustili vojsku. Znate kako, jedna zgrada navijana za Franju Tuđmana, s druge zgrade za Slobodana Miloševića. Onaj tamo nas malo Bosanaca je bilo, to je strahovito bilo. Navuci, zaključaj, čekaj šta će biti. Iako recimo, što se tiče samih Hrvata, oni nisu ni na koga udarali. Razumijete me? Znači, vojska je udarala na njih. I oni su se branili. Oni su se branili. Znači, prije na godinu dana osjetio se rat. I on je našao mjesto za komandira policije i prihvatio i došao u Bosnu. Napustio vojsku i došao u Bosnu. U Ugljevik. Dok nije on vidio da ima stacionirane veće grupe četnika u starom Ugljeviku. I onda je došao i rekao da ja moram s djecom izaći, jer je došao do spiska na kom smo spisku mi prvi za likvidaciju. Ja sam za tog čovjeka čuo prvi njegov podvig koji je uradio, da je napustio stanicu javne bezbjednosti Ugljevik, da je otišao u prostorije teritorijalne odbrane Ugljevik, da je izvršio obijanje istih objekata, da je uzeo tačno On vidio da ima stacionirane veće grupe četnika u starom Ugljeviku. I onda je došao i rekao da ja moram s djecom izaći, jer je došao do spiska na kom smo spisku mi prvi za likvidaciju. Ja sam za tog čovjeka čuo prvi njegov podvig koji je uradio, da je napustio stanicu javne bezbjednosti Ugljevik, da je otišao u prostorije teritorijalne odbrane Ugljevik, da je izvršio obijanje istih objekata,
da je uzeo tačno po broju naoružanje koje je pripadalo muslimanskom življu, rezervne policije. I s druge strane nam je jako čudno bilo kad je već to uradio, zašto nije uzeo višu količinu naoružanja. Ali evo, isključivo je uzeo, znači ono što je sledovalo taj dio procenat tog muslimanskog naroda i s tim istim naoružanjem je kao legalni komandir policije Ugljevik prešao sjedište, otvorio u Teuča. Evo, Srbima to nije, malo je zbunio i Srbe tim potezom. Dolazimo u Srednju Trnovu, gdje su njegovi roditelji. U njihovu kuću smo otišli i gore smo bili možda dan, dva, dok je on okupio rezervnu policiju, pitajući ih da se naprave straže, jer gore imaju dva srpska sela i jedno muslimansko, da štitimo jedni drugi. I on je prvo te straže osnovao i bile su straže. Međutim, došao je i kaže od ovog izgleda ništa, dolaze veće četničke snage tu i neće se moći tako održati. Dosta ljudi se povuklo da bježi. Dosta ljudi je reklo mi nećemo, mi ćemo s njima živjeti. Nisu vjerovali da će doći do toga. I nije bilo drugi, on je pokupio se da ide u šumu. Znači, ko je htio s njim da ide dragovoljno, taj je krenuo. I otišao u Teočak jer je imao uporište u Snježnici. U dva pokušaja smo pokušali u mjesnoj zajednici da izvršimo neki kao zbor građana, da ih upozna šta i kako treba da se dalje djeluje. Sutradan je otišao u osnovnu školu koja je ovdje bila. Tu je definitivno donesena odluka da se ide u šumu. On je znao na jedan diplomatski način da objasni ovom narodu koji zaista ne znam šta se dešavalo sa njim. Kaže, rat je krenuo od Slovenije pa preko Hrvatske, evo ga stigo je već i kod nas. U Bijeljni se dešavalo to i to, on kao komandir stanice milicije, on je već imao informacije da su se dole desili stravični pokolji. Tu otprilike nas jedno 35 se priključilo. Dalje šta je radio, išao je od mjesta do mjesta. Pokušavao je narod osvijesti, znači da omasovi jedinicu i ovo i da se pripremimo što bolje da bi pružili otpor neprijatelju. Naziv brigada Hajrudin Mešić. Dobitnik je najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljani, zlatna policijska značka. Posthumno je unapređen u čin brigadnog generala i odlikovan ordenom heroja Oslobodilačkog rata. Kad si mlad i kad se udaš, jel da, ti misliš da će biti sve ekstra, super, sreća, brak, ljubav. Niko ne očekuje svađu, a kamoli rat. Razumijete? Ali kad rat dođe na vrata, onda tek dođe kaže ko koga voli istinu. Istina dolazi. Svata. I prijatelj prijatelja, i komšija komšiju, i muž ženu, i žena muža. I onda dođe da li je istinska ljubav ili nije. Pošto smo mi bili u vojsci, ja sam bila kao građansko lice, a on je vojno lice bio. Vidjelo se kretanja, mogla se osjetiti i to jako puno da će izbiti rat. I mi smo napustili vojsku. Znate kako, jedna zgrada navijana za Franju Tuđmana, s druge zgrade za Slobodana Miloševića. Onaj tamo, nas malo Bosanaca je bilo, to je strahovito bilo. Navuci, zaključaj, čekaj šta će biti. Iako recimo, što se tiče samih Hrvata, oni nisu ni na koga udarali. Razumijete me? Znači, vojska je udarala na njih. I oni su se branili. Oni su se branili. Znači, prije na godinu dana osjetio se rat. I on je našao mjesto za komandira policije i prihvatio i došao u Bosnu. Napustio vojsku i došao u Bosnu. U Ugljevik. Dok nije on vidio da ima stacionirane veće grupe četnika u starom Ugljeviku.
I onda je došao i rekao da ja moram s djecom izaći. Jer je došao do spiska na kom smo spisku mi prvi za likvidaciju. Ja sam za tog čovjeka čuo prvi njegov podvig koji je uradio da je napustio stanicu javne bezbjednosti Ugljevik, da je otišao u prostorije teritorijalne odbrane Ugljevik, da je izvršio obijanje istih objekata, da je uzeo tačno po broju naoružanje koje je pripadalo muslimanskom življu, rezervne policije. I s druge strane nam je jako čudno bilo kad je već to uradio, zašto nije uzeo više količinu naoružanja. Ali evo... Poručivao da idem u Njemačku, a mama je odlučila, u stvari tako, ja se sjećam da je rekla, dolazim Hajrudine tebi, pa kroz barikade, kroz četnike, kroz sve, eto me tebi, ja za Njemačku neću, ja idem s tobom. Ako on gine, ginuću ja s njim i vratila sam se. Sjela sam na prvi autobus i svoje dvoje djece i vratila se. Znači, saborac od oca nas je čekao i tako da smo kroz barikade sve četničke prošli. Brigadni general Hajrudin Mešić, poznatiji kao kapetan Hajro, rođen je 1. januara 1959. godine u selu Srednja Trnova u općini Ugljevik. Njegov otac Meho i majka Zeifa imali su 2 sina i 2 kćerke. Nakon osnovne škole završava podoficirsku školu JNA u Sarajevu, a kasnije i Vojnu akademiju JNA u Beogradu. Rat ga je zatekao sa činom kapetana na službi JNA u Hrvatskoj u Karlovcu. Jugoslovensku narodnu armiju i Hrvatsku napušta sa porodicom 1991. godine, dolazi u Bosnu gdje je imenovan za komandira stanice milicije u Ugljeviku. Sa malom grupom boraca na prostoru Teočaka organizira patriotske snage, a sredinom 1992. godine postaje komandant prve Teočanske brigade. Cijelim njegovim ratnim putem pratila ga je njegova supruga Rada i njihovo 2 maloljetne djece. Poginuo je 30. oktobra 1992. godine u selu Nezuk, nakon čega prva Teočanska brigada dobije naziv Brigada Hajrudin Mešić. Dobitnik je najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljani, Zlatna policijska značka. Posthumno je unapređen u čin brigadnog generala i odlikovan ordenom heroja Oslobodilačkog rata. Kad si mlad i kad se udaš, jel da, ti misliš da će biti sve ekstra super, sreća, brak, ljubav, niko ne očekuje svađu, a kamoli rat, razumijete? A kad rat dođe na vrata, onda tek dođe kaže ko koga voli istinu, istina dolazi, shvata? I prijatelj prijatelja, i komšija komšiju, i muž ženu, i žena muža. I onda dođe Nas pominje 4.7.1992. kao prva Teočanska brigada, a kasnije će taj naziv promijeniti u 255. slavnu Brdsku brigadu. Za vrijeme rata, znači, to je u stvari jedna te ista brigada, brigada je ostvarila niz borbenih, što napadnih, što odbrambenih dejstava. Prvenstveno bi spomenuo da ne nabraja mjesta, ali znači otvorene koridori, spojene su 2 opštine Teočak i Sapna, a dalje put gore Kalesije, znači prema Tuzli, što je i najveći cilj bio, a posle toga normalno smo radili na odbrani i učestvovali smo u napadnim dejstvima i na Sarajevskom ratištu i na Vozičkom ratištu, davali smo uvijek dobrovoljce, iako nam je i sama popuna brigade je bila toliko tanka, ali smo uvijek imali prostora da odvojimo i pomagali smo drugima. Mi smo se uvijek, pa i za vrijeme tih dejstava, šalili ko će danas, kome ćemo dženazu, mislim, tog crnog humora je bilo. Na nama je Teočak ovdje isprobano sve što je se moglo isprobati, znači. Sve. Na nas su nailaze najelitnije jedinice od strane srpskih tih formacija, jedinica.
i kontakt kao kontakt sa lično kapetanom koji sam lično imao, imao je veliku hrabrost, govoreći nam dosta puta su oni kukavice, da oni nemaju hrabrosti, da su oni grupno jaki, da su čak što više ponapijaju se pa onda krenu i tako dalje, znači. Da se ne bojim njihove ni tehnike, da se ne bojim ni oruđa, što je se baš obistinilo to sve, da smo sve što smo dobili, odnosno mi smo to isto ratovanjem dobili. Svo oružje koje smo oduzeli, znači lično iz njihovih ruku. Njihovi prijetnji se ne plaši, jer uopšte me to ne plaši iz tog razloga što sam svjestan da se borim za pravdu i da sam učestvujem u ratu gdje možemo ispasti samo kao pobjednici, nikako kao poraženi. Jer mi vodimo taj rat pravedni i mislim da je pravda na našoj strani, ne možemo nikako izgubiti. S jedne strane smo se naoružavali, s druge strane smo zadavali strah neprijatelja. Evo, ja vjerujem tim postupcima i načinom rada da smo sačuvali teritoriju i sve ovo. Mi smo rat vodili na jedan svojevrstan način. Uglavnom radilo se, kad bi radili ofanzivna dejstva, to bi bilo dobro isplanirane akcije, tako da zaista gerilski način ratovanja, tako smo mogli da se suprotstavimo neprijatelju, nikako drugačije. Jer uglavnom oni navale sa oklopno mehanizovanim sredstvima, velikim brojem pješadije, radilo se na stotinu. Muslimanskom življu, rezervne policije. I s druge strane nam je jako čudno bilo kad je već to uradio, zašto nije uzeo više količinu naoružanja. Ali evo, isključivo je uzeo, znači ono što je sledovalo taj dio procenat tog muslimanskog naroda i s tim istim naoružanjem je kao legalni komandir policije Ugljevik prešao sjedište, otvorio u Teuča. Evo, Srbima to nije, malo je zbunio i Srbe tim potezom. Dolazimo u Srednju Trnovu, gdje su njegovi roditelji. U njihovu kuću smo otišli i gore smo bili možda dan, dva, dok je on okupio rezervnu policiju, pitajući ih da se naprave straže, jer gore imaju 2 srpska sela i 1 muslimansko, da štitimo jedni drugi. I on je prvo te straže osnovao i bile su straže. Međutim, došao je i kaže od ovog izgleda ništa, dolaze veće četničke snage tu i neće se moći tako održati. Dosta ljudi se povuklo da bježi. Dosta ljudi je reklo mi nećemo, mi ćemo s njima živjeti. Nisu vjerovali da će doći do toga. I nije bilo drugi, on je pokupio se da ide u šumu. Znači, ko je htio s njim da ide dragovoljno, taj je krenuo. I otišao u Teočak jer je imao uporište u Snježnici. U 2 pokušaja smo pokušali u mjesnoj zajednici da izvršimo neki kao zbor građana, da ih upozna šta i kako treba da se dalje djeluje. Sutradan je otišao u osnovnu školu koja je ovdje bila. Tu je definitivno donesena odluka da se ide u šumu. On je znao na jedan diplomatski način da objasni ovom narodu koji zaista ne znam šta se dešavalo sa njim. Kaže, rat je krenuo od Slovenije pa preko Hrvatske, evo ga stigo je već i kod nas. U Bijeljni se dešavalo to i to, on kao komandir stanice milicije, on je već imao informacije da su se dole desili stravični pokolji. Tu otprilike nas jedno 35 se priključilo. Dalje šta je radio, išao je od mjesta do mjesta. Pokušavao je narod osvijesti, znači da omasovi jedinicu i ovo i da se pripremimo što bolje da bi pružili otpor neprijatelju. On je htio da stanovništvo ne bi došlo u taj rizik, krenuo je dalje. Krenuo je prema Kalesi, Sapni, Nezuku i dalje. Onda smo se razdvojili. On je ošao za Kalesiju s porcima, a ja sa svoje 2 djece sam otišla u kontrasmjeru, otišla sam u Janju. Nisam imala vezu s njim, otišla sam dalje preko granice za Suboticu, kod Zaovej. U međuvremenu moj muž iz Kalesije, pošto ni oni ga nisu baš nešto puno primili, međutim došao je i kaže od ovog izgleda ništa, dolaze veće četničke snage tu i neće se moći tako održati. Dosta ljudi se povuklo da bježi. Dosta ljudi je reklo mi nećemo, mi ćemo s njima živjeti. Nisu vjerovali da će doći do toga.
I nije bilo druge, on je pokupio se da ide u šumu. Znači, ko je htio s njim da ide dragovoljno, taj je krenuo. I otišao u Teočak jer je imao uporište u Snježnici. U 2 pokušaja smo pokušali u mjesnoj zajednici da izvršimo neki kao zbor građana, da ih upozna šta i kako treba da se dalje djeluje. Sutradan je otišao u osnovnu školu koja je ovdje bila. Tu je definitivno donesena odluka da se ide u šumu. On je znao na jedan diplomatski način da objasni ovom narodu koji zaista ne znam šta se dešavalo sa njim. Kaže, rat je krenuo od Slovenije pa preko Hrvatske, evo ga stigo je već i kod nas. U Bijeljni se dešavalo to i to, on kao komandir stanice milicije, on je već imao informacije da su se dole desili stravični pokolji. Tu otprilike nas jedno 35 se priključilo. Dalje šta je radio, išao je od mjesta do mjesta. Pokušavao je narod osvijesti, znači da omasovi jedinicu i ovo i da se pripremimo što bolje da bi pružili otpor neprijatelju. On je htio da stanovništvo ne bi došlo u taj rizik, krenuo je dalje. Krenuo je prema Kalesi, Sapni, Nezuku i dalje. Onda smo se razdvojili. On je ošao za Kalesiju s porcima, a ja sa svoje 2 djece sam otišla u kontrasmjeru, otišla sam u Janju. Nisam imala vezu s njim, otišla sam dalje preko granice za Suboticu, kod Zaovej. U međuvremenu moj muž iz Kalesije, pošto ni oni ga nisu baš nešto puno primili, kreće za Sapanski dio dole, dolazi u Đuliće, u Dardagane. I oni su prihvatili ga i hoće da se bori. Otac sam mi telefonom poručivao da idem u Njemačku, a mama je odlučila, u stvari tako, ja se sjećam da je rekla, dolazim Hajrudine tebi, pa kroz barikade, kroz četnike, kroz sve, eto me tebi, ja za Njemačku neću, ja idem s tobom. Ako on gine, ginuću ja s njim i vratila sam se. Sjela sam na prvi autobus i svoje 2 djece i vratila se. Znači, saborac od oca nas je čekao i tako da smo kroz barikade sve četničke prošli do tih ljudi koji su nas proveli do oca. On je bio mršav. U tom kratkom periodu smo se razdvojili. Ubijanje istih objekata, da je uzeo tačno po broju naoružanje koje je pripadalo muslimanskom življu, rezervne policije. I s druge strane nam je jako čudno bilo kad je već to uradio, zašto nije uzeo višu količinu naoružanja. Ali evo, isključivo je uzeo, znači ono što je sledovalo taj dio procena tog muslimanskog naroda i s tim istim naoružanjem je kao legalni komandir policije Ugljevik prešao sjedište, otvorio u Teočak. Evo, Srbima to nije, malo je zbunio i Srbe tim potezom. Dolazimo u Srednju Trnovu, gdje su njegovi roditelji. U njihovu kuću smo otišli i gore smo bili možda dan, 2, dok je on okupio rezervnu policiju, pitajući ih da se naprave straže, jer gore imaju 2 srpska sela i 1 muslimansko, da štitimo jedni drugi. I on je prvo te straže osnovao i bile su straže. Međutim, došao je i kaže od ovog izgleda ništa, dolaze veće četničke snage tu i neće se moći tako održati. Dosta ljudi se povuklo da bježi. Dosta ljudi je reklo mi nećemo, mi ćemo s njima živjeti. Nisu vjerovali da će doći do toga. I nije bilo druge, on je pokupio se da ide u šumu. Znači, ko je htio s njim da ide dragovoljno, taj je krenuo. I otišao u Teočak jer je imao uporište u Snježnici. U 2 pokušaja smo pokušali u mjesnoj zajednici da izvršimo neki kao zbor građana, da ih upozna šta i kako treba da se dalje djeluje. Sutradan je otišao u osnovnu školu koja je ovdje bila. Tu je definitivno donesena odluka da se ide u šumu. On je znao na jedan diplomatski način da objasni ovom narodu koji zaista ne znam šta se dešavalo sa njim. Kaže, rat je krenuo od Slovenije pa preko Hrvatske, evo ga stigo je već i kod nas. U Bijeljni se dešavalo to i to, on kao komandir stanice milicije, on je već imao informacije da su se dole desili stravični pokolji. Tu otprilike nas jedno 35 se priključilo. Dalje šta je radio, išao je od mjesta do mjesta.
Pokušavao je narod osvijesti, znači da omasovi jedinicu i ovo i da se pripremimo što bolje da bi pružili otpor neprijatelju. On je htio da stanovništvo ne bi došlo u taj rizik, krenuo je dalje. Krenuo je prema Kalesi, Sapni, Nezuku i dalje. Onda smo se razdvojili. On je ošao za Kalesiju s porcima, a ja sa svoje dvoje djece sam otišla u kontrasmjeru, otišla sam u Janju. Nisam imala vezu s njim, otišla sam dalje preko granice za Suboticu, kod Zaove.